Rusizi umukobwa akurikiranwe gukomeretsa umusore amuziza kumwima urukundo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Kamembe mu karere ka Rusizi rwateye muri yombi umukobwa witwa Eliette imyaka 18 akurikiranwe icyaha cyo gukomeretsa bikomeye umusore Nurwembe Lazare imyaka 25 bikekwa yuko yabitewe no kumwima urukundo. Ibi ngibi byabereye mu kabari gaherereye mu mudugudu wa Kabeza akagari ka Gyundwe murenge wa Kamembe. Amakuru aturuka mu baturage avuga yuko uyu mukobwa asanze umusore muri kano kabari atangira kumubaza impamvu akomeje kumwanga kandi ari yamaze kumwinjiza mu rukundo kare. Biravuga yuko uyu musore amusubije yuko adashaka kugirana nawe umubano w'urukundo, amusobanura yuko atari mu byo ashaka. Icyakora ngo uyu mukobwa ntiyabyakiriye neza, yahise atangira kumushinja ko amwirengagiza kandi yaramweretse ko amwishimiye. Abari muri kano kabari bavuga yuko impaka hagati yabo zatangiye gukomera, nyuma bikarangira umukobwa akoresheje urwembe agakomeretsa uyu musore mu buryo bukomeye cyane. Uyu musore akimara gukomereka basamujyana kwa muganga, mu gihe umukobwa yafashwe agahita ashyikirizwa RIB. Umwe mu bantu bari aho ngaho bwitangazamakuru ko uyu mukobwa yarasangwamo mu mujyi wa Rusizi, aho bivuga yuko yavuye mu karere ka Huye. Uyu muturage kandi avuga yuko amubonaga kenshi mu tubari, mu gihe uwo musore we azwiho gukora imirimo y'ushabitsi muri uwo mujyi. Amakuru akomeza avuga yuko uyu mukobwa yarageze kubwira uyu musore ko amukunda kandi ko yifuza kuzabana nawe, ariko uyu musore akomeza kumubwira yuko atabishaka. Ibyo ngo nibyo byabaye intandaro y'uru rugomo rero. Kugeza ubu ngubu Eliette akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kamembe. Ni mu gihe kandi inzego z'umutekano zibutsa urubyiruko ko urukundo rudashobora guhatirwa kandi ko gukoresha urugomo bitewe n'amarangamutima bishobora kugukurira ibihano bikomeye by'amategeko. Zisaba kandi abantu kwirinda ibiyobyabwenge n'inzoga zikabije kuko akenshi aribyo byongera amakimbirane nk'aya ngaya. Ngaye ngukorera iperereza rikaba rigikomeje kuri uyu mukobwa naza kuzagwamwa n'ibyaha ari buze kuza gufungwa. Nanjye ngirane nkorera subscribe nimba rugambye igeze kuri isheni ngira cyari Obi na ngini Obi Time News mu karere ka Rusizi. Obi Time News.